Kitheka sana nkethi yake Chomba. Good morning na karibu sana kile gicunji getuke biele kia Meru TV rukiri wambeta muthoni wa kiramana ingo kwirete ngichokera ngachoka kenda kiri mutaratara kana mubango yo kumurika mangatheti njere nekwa ingo atangatheti ya The Daily Nation na kinyama thaya gitwitikire tukomba kwithira tukiailie njere jandiki ngatheti ne ya The Standard. Kitheka sana origi nkethi cheru kiri kithira thai ile thara kuri mbere kuwatana na batu akiri Meru TV mitikire kugwate ugeni sana na kurikane witana mbere na ututhiatira kimitandao yetu yo kinyanire Facebook, YouTube, Meru TV na kinya kutira no ututhiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda kumenya ni biongo bikomba kwitana mbere abikwithira bikithunduka Kenya nthiguru omeya nthiguru ya Kenya na kinya county yetu ya Meru amo kinyana na ukwenu uri mature ne nontu ndakwirire ukethira ate akiri Meru TV uchibitwe iu tichia uma kunende no mwanka kwenda kumenya matu kithire ya umoya ibwe akiri Meru TV. Karibu sana kile chuchiketu kia bielio ringi nkumburekira mangatheti akenda kuona ni bibio kwa bithirite pikite na mbere nthiguru neto ya Kenya omenya nthiguru ya Kenya na kinya muno akaunti yetu ya Meru. Ngatheti ya The Daily Nation abone buothio bwa ngatheti ya The Daily Nation na ini chendeto ira chiringite biongo bia ndeto kwa ngatheti ya The Daily Nation. Kwena ruono eroto komba kuthira tukiailia apenji ya inya na ithano rwege bura akwina aritingwiba marurundu kana gichoba beta wangosti wakasi barbedrete abaina kinyamara tachi fake academic papers, fake birth certificate, yani otekentu benda gokya uma na bone bo bedrete bagitira nende akenya itukumba kwithira atukita na mbere na kwinyelwa no ntumbecha wira tukuria tax no chio abakumba kwithira kinyaba kiri wanacho no kirikana utengwe abakumba kwithira bakirita no kwithira kinyamuntu ari amukira amuchara ya mwicho mweri arethachia amami kwawe muchie na kwituika we mwandikwa othirikari iriruo no ngatheti ne The Daily Nation apenji ya inya na penji ya ithano kwina ruono rwege nende mafuriko kana muporomoko irombere kwithira ayukionekana tereira chia West Pokot nende no kirikana akwina kinya yongi yombe tukithira ikionekana tere chia Marikwet mwaka jo 2019 na mwaka kinyajo 2020 nero natukomba kwithira tukulukira ngatheti ya The Daily Nation arato kurwa akinya twethere tukimenyera muno kaitene ka kambura penji ya 20 na ruono rwege nende bura county chikaena ithara mwicho no tunende nyumba chonde cho ile chia bunge na kinya senators ibetherete bagitikanire kumba kuthira bakiongela bilioni na 70.6 akirithikari chia matura penji ya mwanja na ruono rwege mugomo yua aritwa arimu university private university public university sorry abarabetherete bakigo mana tukithirete kwina mugomo ya lecturers close to 2 months na nende page 7 na ruono rwati no kidogo tu yaka abakwenda witaitikiria kwaraniria na thirikari lakini kinyaba kienda kwaraniria thirikari kwina conditions iraka na mawatho yaraba wikira thirikari kethira bakathikanira page 8 ina ruono rwa ni rwa kuria michara rwa SRC batikwitikanĩria na rwa jerwikiti rwate manjanjes bombe kwithira bakiongelwa mbecha na penji ya mwicho kiringatheti ya The Daily Nation ina ruono rwa muchethi wijikene ya nanko kanu akumanterecha Nigeria nendewe augete mbecha chiawe ithethirete akiona ukulukira michetho ichiotira ana barabe na mirimo ya nkoro ibakomba kwithira bakigunika kana nakomba kwithira kibateithia na njire imwe kana irenge penji ya ile ya ngatheti ya The Daily Nation na ruono rwege makarika ya mafuriko irayo mbere kwithira ye karika nterechi ya West Pokot mwakeni ya 2019 na mwakeni ya 2020 na arakwari na landslide na tukathumba abethira bagitero uturo buo ona kinya into bivingi mno abiomba kwithira bikinyangwa nende kuringana na kariba banteri bariwo kinya mwakira thai ibethera baino bua endira kwambiria kura bamo batema mano ntu ibethera beno bua bone atia akwa karika kaita karambura iketena mbere kumba kwithira ikiura kuri twika hatire endira mbure nyene yumba kwithira ikioneka antu bani bethera baino bua mno no ntu batikumenya ni bibiongwa biombikia kwithira bikarika mweri yuena April 18 mwaka wa 2020 ikombera kwithira kuri na
muporomoko kana landslide rombere kwithire gitira antu 50 abatete uturo bo na antu 1500 batina gukara na kinya batina intubyo utumira intubyo ndebyo mbere kwithira bikinyangwa na nterechi ligyo mara kwetu no kwithirite wikarika November tariki 30 mwaka 2019 ontu obore ngibwo mbere kwithira wikarika arabo mbere kwithira buitia antu 39 abatete uturo bo na bangi batibi batina kuntu kwa kuria nende kuringana na mukari wantere iwijikene ye cheptuel ari ajikene ya Matthew kedwatan kumantere chia cheptuel ari wawe kaitakara kwethera gukiura ontubo iburia apu icho kaira mathwanio ne yono ntunendi bethera bate kumenya ne atia kukethera kuikarika ndeka iwingi nende antu barabe gontukura agukara yaka gukomba kwethera kuri na mafriko kana mbure nyingi ibakuru bethere bakiumira na bethere bagichwa kuntuko kana bakira kibetera thina yumba kwithire kibeyira na kinyawo mutegeri wa Meru TV kya kwithira ntwaro kuria nukona yaka kwina possibility ya kwithira kwina mbure nyingi na kura mbure nyingi no kwithire kukiporomoka no kuru atire womba kwithira ukibanga banganyo ketera thina yumba kwithira ikwiyira penji ithatu yangatheti ya The Daily Nation na rono rwanje mweba komba kwithira bakiromba nende batethwe kenda abethira baicho kya mwiri ywa muthaka wo urarombere kwithira aikwira nthigurune ya Tanzania nontu bwampangaratano chegi siasa ira chithirete chigete na mbere nterechi ya Tanzania kinyanyuma yabo akumba kwithira bakibuithe kithurano kya kuthurano president wa nthiguru ira ya Tanzania Angeline Juma Ogutu urano akuma nturene ya Kandemba kaunti ya Siaya na kuromba uteithio kithirikari yombe kwithira kimutethia kureta mwiri ywa muthaka wawe urarombere kwithira ikwira nthigurune ya Tanzania ukumenyekana ya John Okoth Ogutu ombere kwithira akiura wa kaiteneka kurari na gichanga cha nterira achia nthiguru ya Tanzania Ogutu arari mwarimu chukuru imwe ya mtu kiumbe kana private school anterechi ya Dar es Salaam na araruterene rwa Tanzania na news kana ndeto chiku kyawe kyombere kwithira achikinyila antuba family kana family chiaribawe ntuku ya Friday akinyanyuma ya muthaka kuringana na ina kinyanyuma ya muthaka kumba kwithira bakiringirwa thimu bero na kwite inariu atiri ntukweu ombere kwithira giukira aina nkoro endito muno na akimakaira mwana we nontu riboti ichare chikwambiria kumira tithigurunira ya Tanzania akwina mantu yaitite na mbere no yatikubwa na kwina kinyantu bairikana iba kumba kwithira bakiura wanende inariu ukirire aina nkoro endito muno kuringana na inariu wanende ntuku ya nchuma mwana we ombere kwithirwa kiringwa risasi ntuku ya nchuma 5 oro ni borithi kumathigurunira ya Tanzania kuringana na muchorora bari na nwe kanora barutara na nwe chukuru ariwa augira atire na are kurikia kuritana ntuku eu kana mathomo yawe ya ntuku ndene ya skuru kumenyekana ya Sky Schools nterechi ya Dar es Salaam na ara aitite guntuku kuitwa Gaba Center akumba kwithira kiura bya kuria au ni ombere kwithira itrima na borithi na bethera bakimuringa risasi ya mongo na au ni oturobwawe abombere kwithira abokiurira kuringana na muro inari jikene ya Miss Celestine Ogutu ariwa kuibwa kwina ampangaratano kana kachanga cha antererete cha Tanzania ibambiririe akumba kwithira bakimakira uturo obwa mutonoina aranende kuma Oktoba tariki 30 bambire kuibwa obwa nontu bamantu erethirete yagite na mbere anterechi ya Tanzania na Dar es Salaam aranende murina kuwawe aikwambiria kwamukira antumeri na kinya kwa na mitandao ne atinende kwina antu bagutoturo bonterera ya Tanzania ombere kwithira kyandikira mutano ina message okulukira mutando ya WhatsApp na kinya kumuringira thimu lakini mutano ina atombere kwithira gichokya message ira na kinya kana kinya agwitika thimu ariwa na ari na line ya nthiguru ya Tanzania na kinya na ari na line ya nthiguru ya Kenya achiringire chionthe no teyo kinyemwe yombere kwithira igitikwa omwanka
ntuku ya Friday indira bombere kwithira bakiringirwa thimu ani namba ya kuma thigurune ya Tanzania bakirwa atiriri nende mwana wo narombere kwithirwa kiringwa risasi nethira agikwa ntuku ya Jumatano niwombere kwithira agikinyia antumwa iku ari na muchore ura bari nwe betete kura bya kuria nwe aringire thimu chukuru ira muthaka uomba kwithira akirutana na chukuru niyo iro yaringire thimu akiri achiari bawe kumba kwithira bakibamenyethia ni atia kurakarikire nende achiari bawe na familia biba kuromba thirikari yethire igitonyera kana unkumira na utiera nende bakomba kwithira baibatethia kuruta mwiri ywa mwana wonde guru ya Tanzania na kujureta ndiguru ne ya Kenya kenda bethira baki munogokia na njira ira yagirite page ya inya na ruono rwegie nende PS kana CS wa public service kana mantu ya mwingi nende kulingana na CS Geoffrey Ruku ari wawe akabuithio chunkundi bwa kwana na utira antu barabonde baithirikari ne akana baraba komba kwithira bakiri wa mbecha na bategwita ngwe iba kwithira abagita itwana kuyukirwa Italia ria kiwatho na kinyanjira ira chiyo bombere kwithira baitumira gutonya twanyene tu chikethira achikiumburwa ora kaita akakomba kwithira akagita penji thanthatu na ruono rwa treasury cabinet secretary wijikene ya John Bandi ethirite agitwa kamitini ya mbunge na atikwenda wikinya kwa mai Kathumba nende bo abunge kabo kuchia miruki bakiura kene atia John Bandi ati witobete kana ibuba mwitite bakwenda kumenya ni bakwenda munga maru kenda kumenya na tambecha achikige na kiomba kwithira akitumirikana ntunwe nende wijikene kana wegiene na mantu yakigina kuringana nabo abari wendera Bandi omba kwithira agitwa kire nyumba ya Senate na ikinyachia na mpwisa nendu boba mwitite nkuruki maita Kathumba na atekomba kwithira akitikiria witika kana agita kuigwa ni bivyongwa abakomba kwithira bakimwira kunende bamwete last warning bakimwira kya kwithira ringi bakamwita ateta witika nethire akibanga kinyangu yawe komba kwithira igire sulusulune nontu kuringana na mubunge wa Molo wijikene ya MP Kimani ariwa kinyakethira abatwe twe broad based government omuntu wende na abati komba kwithira akiuro biuri na kuungwa mauri nontu bangwe yawe irethirite akiruta CS Bandi nabati kwitekeria nabati ututikire batu turi abunge atukethira tukibwithia ngwe yetu ira tubati kumba kwithira tukibwithia ari ne atia omba kwithira akiona kanya ekawita michemanio ne ya committee iraiti nyumbene ya Senate lakini kire abunge batwe atikumba kwithira akituonera kanyende ira twamwita ya kuchokia biuri kana ya kuungwa mauri ni abunge penji ya mwanja ngatheti ya The Daily Nation ena rono rwege lecturers ba public university study kana university cha mwingi barabethirite barwamete ngwe akana baikite mathaga yonthe ya ngwe kwa kaita akara ya enao ya akagukwirikana nuku kuonekana kawirigiro kidogo kati kati lecturers ba iba kwenda witikire kwaranira na thirikari ndu kwena mawatho jaraba wikira athirikari nende kuringana na muramiri wao wagikundikia gikumenyekana Universities Academic Staff Union urawijikene ya Wasonga akiariria andiki bandeto awite nende bo iba gwitikire kwaranira na thirikari na njire muraba gwitikire kwaranira na thirikari ndikenda bomba kwithira bakiri wambecha chio iriba kuwa atiri ichethirite chika accumulate kuma mwaka 2017 mwaka ya 2021 iri wito collective bargaining agreement kana CBA mwaka chia kinyakiri 7.9 billion na icho mbecha iraba kwenda kwithira abakiri wa thirikari irombete kwithira ikibera atiri ya bare maita jathatu untubura barombere kwithira bakiwo bati gwitikiria kuri wa jathatu bare thirikari raberete kabari ya 50% kana 50-30-20 na bethire nende bakiri wa mbecha chio chionde lakini bo kuringana na muramiri owo secretary general wijikene ya Wasonga ariuga atiriri bo barakarire nthi na betikanirie bo gatiri ugia kwithira bakethira baina rwari na thirikari netikiri kumba kwithira ikibare ya mbecha chio maita ya ile
baritikiria kuriwa 80% na 20%. 80% ya 7.9 billion and 5% na 20% bariwa bagetikiria kuriwa ki financial ya 2026-2027, lakini thaa imbere ya bachoka nguine babati kwithira bari 80%. Iu nio mawatho jara bekite bakiwa kithira thikari ni gwitikire kwaranire na bona kithira bakwenda bachoka nguine cio no mwaka ithire ikithikira maandikithia yo yara baina yorikana strike yo mbere kwithira kiambirire mweri wa September atariki 17, lakini nende bariwa kinya yakabobutiani iba kwenda CS wa kithomo Julius Ogamba ombe kwithira akiumira na kuromburekeri kana akubaro kubandikira barua ya apology itumikira bakuga atiri na ombete kwithira akiumira na akaua mbecha 7.9 billion batina chio iuchia urongo untubura wasonga akuga uchunkondi bubuthitu na kwatwika ubuthirikari na mbecha chio 7.9 billion ira bakwenda kuriwa oyaili 80% mbere na round 2 ibariwe 20%. No ringi 80% ya 7.9 billion iu ni mbecha itikunira 5 billion. Dogeta na mbere na ndeto chia ngatheti ya The Daily Nation na page 8 ina ruono arwane rwangi kana rwangirwa ureani kana rumichara rujikene ya Salaries and Remuneration Commission SRC bategwetekaniria na bura njanjes bakwenda kumba kwithira bakiongelwa kigina kana bakiongelwa muchara kuringana na secretary kana CEO Margaret Njoka akiariria bunge endene ya bunge tawa county Nairobi ariuga atiriri nende ariuga atiriri antu baba kana changes baba kaudira bakiongelwa mbecha igatoto to 15 billion aiya ira nende mbecha ino batu tukomba kwithira atukitwa kanikethira achie cost ya taxpayer iri keriri tiko nijera 15 billion ukia kwithira bakethira bakiongelwa mbecha nende wariuga atikuona baita mono kwithira bakiongelwa mbecha kaitene nende, lakini na tukinyabo economy ya Kenya abura ithirite ikari page 10 ya ngatheti ya The Daily Nation ina rono rwa koti nirombere kwithira igitikaniria na Oduor ari AG kana Attorney General na kuregana na petition ira yombete kwithira igikwa yegie Muturi nukurikana Justin Muturi nwe ari Attorney General nende koti the High Court nombere kwithira iki dismiss kana ikiregana na petition irombere kwithira igikwa challenging Attorney Generals Nderokas Oduor appointment na kuritaritwa gitine kwa urawario Justin Muturi ikiuga atiri Justin Muturi resignire ngwewe ngwa akienda akana voluntarily resigned no tubwa mutaratara yombe kwithe yugite na mbere yuegie cabinet rishafu nende akoti nirombere kwithira nirethire ikiachia approve ya kuona ni ati President William Ruto nuombere kwithira akibuta Muturi ngugene kuringana na boranda toka na nguto chiombete kwithira achikitamba na yona evidence ya kuona ni ati former Attorney General Muturi ombere kwithira akirisign yo wengwa kenda kwa barabara cabinet risafu ira yombere kwithira ikionera kanya Miss Oduor naona kanyeka kwa nominated aita abwithirwe vetting na kinya appointment yawe yethira ikitikirwa nende akinekanira judgment court yombere kwithira ikiuga atiri barabara ikitie rwari ruro kuga ati Justin Muturi ko mbere kwithirwa kibuto ngwe batirari na proof ekuona ni ati obu Muturi akombere kwithira akibuto ngwe, lakini barabara onere kuringana no chunkuni barabara abwithirie baronere Muturi ombere kwithira akireka ngwe wengwa andikire barua ya resign na ithira resign ngwe wengwe ndo tiwe ombere kwithira akimubuta ngwe. Page 11 ina ruono rwa nchambere gwitwa Rex Masai inchamba ni activist rombere kwithira gitero turo bwawe akirika itenekara kwari na maandamano ya anti-financial bill mwakene yo 2024 no Rex Masai ombere kwithira akiringo risasi atariki 20 mweri wa 6 mwakene yo 2024 kunende National Police Service kana rwangi National Police Service ndiri bachimiritie na kuga bo bategwetekane
na mpumi ira chirobere kwithira chikirutwa ni IPOA rwani rwangirwo kubwithia Independent Policing Oversight Authority aburabo abuthe gukenda kumenya ni atia Rex Masai ombere kwithira agita uturo bwawe na rikana Rex Masai aringiro risasi ni mabisa ababurithi nende kuringana na NPS bariwa IPOA eterethere kenekanira evidence chakwana tia ira barombete kwithira bagitwa nende bariwa atiriri ibete na mbere na kubwira ochonko ni ara NPS bareganete na ichokyo bira IPOA barombere kwithira bakenenkanira nende bariwa ibabati kwenja nkuruki na kenda nende gutigira Alex Masai akumba kwithira kiona kioto na anje ya Alex Masai ikumba kwithira ikiona kioto kuringana nawe na NPS bariwa barenda sisi kuliongera ringi kana kwa ile ringi na kuthikira statement achia eyewitness kana antu barabonere risasi kana ikarikari ikumba kwithira ari karika iba kwenda akwa ilio ringi na metho ya kunosi mbicha chia kamera cha CCTV footage akuma kiri bank ira chiri akui au aringero risasi akuma kiri photographic identification na mantwera yonthe yombekia kuonania Alex Masai akiringwa risasi na nuombere kwithira akiringwa risasi kuringana na NPS bariuga atiri askari ake barabonka abombete kwithira bakiandikithwa bonka bari nguini bakuma Central Police Station arago kwirikana batari bonka ikware na bangi bakuma na stations tofauti bakuma Kamukonji kuma Kilimani kuma Ngara na Kinya Parliament na bariwa iba kwenda kutigira Berenjesta entukweu bombete kwithira bakiumira ethire ikiyukwa na uchonko ni bubwithu kumenyekana risasi ira yombere kwithira ikiringa kana bundukire yombere kwithira ikira Alex Masai yaumite akiri station iri kuna nu ombete kwithirwa akiewa risasi page 12 ya ngatheti ya The Daily Nation na rono rwege rwangirwa ithurano na mianka rwa IEBC kuringana na rwangirwa IEBC bariwa nende bo ibonanetie confidence kana uchamba abo kuwa kinyaka hitene katu guchandikithie ya ringi kura na tukoyuki bande barabatene ibande abai no chamba bo atembere kithiro nikimba kwithira gikinyira kya 2027 akukethira kuri na Kenya 6.8 million baraba kendra baba beru bachandikithietie ya ringi bakura akiaria rentere chia Mombasa chairperson wa IEBC wejikene ya Erastus Thokon augete atire kinyaka kendra uchiandikithia thai abora bwetete na mbere ibumirite na namba enini muno ntwariwo mwankira nende antu 90,000 akika 90,000 ibonka betherete bagichumire na uchiandikithia ya ringi kura ara antu babero baraba ombete kwithira bagichiandikithia ni 3,976 mwankira rwari tukwaria ari atiriri untu bonende ibotomete bo baketa na mbere na kumba kwithira baitira antu gwingi baguchumire na mbere ne kumba kwithira bagichiandikithia ya ringi kura akena ngerekana anterechi ya Mombasa ariwa kuringana na ethwayurira bari ario baiti antu 183,000 ndaba kwamba kwithira bagichumiria akabari new registered voters kumantere chia Mombasa lakini thai ni antu ake 3,976 wambete kwithira bagichiandikithia bari aringi kura babero county ya Mombasa Mr. Thokon no mbete kwithira akiorota kiara kiuga atiriri mantu jaja komba kwithira yakiagirithwa tore ikiamba election ira chirigiri komba kwithira chikibwithika November 2027 November 27 chamba kwithira chikirika na kuitikia antu bagethera bere na uchumire na muinge na komba kwithira bagitiandikithia ende na ugete kwena mitaratara na mikakati inge iregeta na bere komba kwithira igi kwa kendo tira antu ibo uchumire na namba inene amona kinya weka registration clerks kiri once ira ni nkuruki ya ngiri imwe mana yana ya 50 awito onto bumbura bumetu kwethira bwetu mantu batachumire na njerene guchandikithia ya ringi kura ikwethira atiri bari ta kikuchandikithia ki constituency offices kutina kungi kura bawita guchandikithia ndi gwatuka kinyanto bengi kwiba ikuranya na batiko na twanya twawita uchandikithia ya ringi kura kuringana nunende by election choma kwethira chikinyamu icho bagachumiria na kuweka mikakati yengi kathomba ya utiera nende itukuona kanya
kana ntu bakumba kuthira bakiona kanya go cyandikithia bari yaringi kura kwirwo no rwengatheti-ne ya The Daily Nation page 20 mbitikiria angutegererwo rwa County News page 20 ina robora county nende chiga ikemiruke anyuma ya bunge na senators kumba kwethira bagetekaniria na bandika deal kana ba sign a deal ya utira athirikari cia matura ni kuongelwa kigina mwanka 70.6 billion akenda gutira manture yonthe yetete kuna mbere akirithirikari cia matura ya kumba kwethira yagite na mbere bari wale ndo tububu atoma akwethira kutina mpangaratano kirithirikari cia makaunti kethira kwina inyariti ngugibatiri na mantu ya maingi reyomba kwethira kibuthika akirithirikari cia matura betkina bethire ngikira gatanta kiringa theti ya The Daily Nation no tunkuona ndeto cionthe ira ikwege uni kumba kwethira angi kumenyethia cio uketa kura ekethira ndeka cikambetikire mutengeri wa Meru TV ankethira ngichokera nkumurikira kana kwaililie gatheti ya The Standard umara ndukene ira kwina owe iwatire ngatheti ya The Daily Nation ngatheti ya The Standard na ngatheti ingira nyingi ukethira ndukene umbe kwethira ukimenya ria karikite Mero na nyanthiguru ne yetu yonthe ya Kenya wati wa nyuma indethira wina kanya akakuthoma ukimenya ningi byongwa bikwendelea kinya anthigurune muturi ninjokerete ndeni andeka itiko renge kurikana kia atukubanganiriti kana twina a line up egichomba itawa line up ira tukubanganiritie ya batari sana kenda kinya utira anukumba kwithira ukithoma ukimenya na kinya ukiwiru arikana twina wakili Mustafa twina akethira ri mutambone ndeni andeka itiko rekenda tutana mbere na kumba kwithira kiareria karata ya siasa achia 2027 ukirikana akwena manto kathomba yara yathirite yagita na mbere na kumba kwithira yaikarika kinya bumwe bwo kindike akumba kwithira gwitwika nende akuringana na ntubaruterwa ODM kenda betikanire kuritana ngwena thirikari kindike na batikumba kwithira kiwebelwa ari munini wa rais ithirano bya 2027 tukomba kwithira tukiailio ntubu na njira ya ndene munone ndi kwina kinya kaunti imwe ira chirutaniritie no kinya bunge ba kaunti ya Meru igoro barombere kwithira bakiwa boge akwithira kindiki atethira arinde pu atethira bakiromba kura anaruto ari deputy president 2027 bo batethira bagitana mbere na kugwata thirikari kana kusupport thirikari ya rais Ruto yone yangi ama inge tukomba kwithira atuyariria ndeni andeka sitikura yana rikana kinya tukethira twina Faith Muchemi akenda nende komurika boundaries kana myanka ira tubati kuba kwithira tugika kirima uchore yetu yara tumba kwithira atwina yo kaita kwa kaito keta kuraya inchokerete ndeni andeka sitikura ya